11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Zbog teksta Islamska deklaracija, koji nije bio ni objavljen, a koji je s političkog stanovišta bio apsolutno neškodljiv, Izetbegović je u zoru 23. marta 1983. godine bio lišen slobode. Pod optužbom za koju je danas teško reći da li je bila više nepravedna ili više glupa, organiziran je takozvani Sarajevski proces. U pripremi za tu surovu sudsku farsu širom Bosne i Hercegovine hapšeno je i sljeđivano više od 100 ljudi raznih zanimanja. Kao navodnom vođi i organizatoru grupe od 12 muslimanskih intelektualaca, od kojih je on neke prvi put vidio tek na optuženičkoj klupi, ali i Izetbegoviću je izrečena kazna od 14 godina zatvora. Ta drakonska osuda proizvela je val kritika u tadašnjoj Jugoslaviji, ali i u inostranstvu. Pošto je razumijevao duh i filozofiju zakona, ali i Izetbegoviću je bilo savršeno jasno da je to bezumno državno nasilje izraz panike režima i jasna najava početka kraja komunističke vlasti.
Čestiti moj babo. Od one noći ne mogu da svežem ni jednu nit i ne znam da li bi je iko mogao svezati na mom mestu. Šta ovo bi sa svijetom, babo? Kakav je ovo musibet na naše glave? Da sam ikaka grijeha imao na dušu, ne bih se čudio, ali Allah najbolje zna da nijesam. Nevin sam, babo, ko tek rođeno dijete, a streljaće me. Streljaće me, to znam, ni mezar mi se neće znati. Halalite mi, babo. I ti, i majko mila, ako šta imate da halalite. I kad god me se sjetite, Fatihu za dušu moju izučite. Vaš sin, Miralje. Doveli su i ruku za ruku ovako. A odakle su ih doveli? Od zatvora. Pa kod bolnica, onda je bio Kaljavišta kako. Oni su bili svezati ruku za ruku i ka bolnica. Jesu bili sami ili malo još naroda? Još bilo narod čita za njima. Jesu odmah streljali, je li bilo kod njih neko davao znaka života? Ništa, na dunja odmah su ih streljali, ono što su davali znak, ono je prišao komanditi po jedan metak u glavu, im do jednom i drugom. Ja se zovem Lakota Sadik. Rođen sam 1943. godine od oca Amira i majke muške Lakotke. Ja sam bio mali od 8 mjeseci. Oca su mi odveli na hađet. On je bio u komšiluku ovdje na posedak otišao kod Alarmetele Mustafela Koničanina. A žene su ostali kod kuće ovdje i on, Alarmete majka mi je bilo ovdje i oni došli su ovdje, tražili ga i on je došao otud kod kuće i oni su ga poveli tamo u zatvor su ga poveli 3 dana, poslije 3 dana je bio streljan. 44. godine ulaze partizani. Da. Ali ono što vi sigurno imate informacije, ono što sam ja pročitao i čuo da dosta tih četnika koji 41. napadaju Pazar, oni poslije 44. preoblače uniforme i postaju partizani. Da li je to istina? Pa ovo je najviši partizan bio. Nije partizan bio, no je bio četnik. Koji? Đorđe Peruniš. I on se je predao sa 60 drugova u partizane. I dobio je poslije hrabrost, recimo, unapredili su ga za majora. On je bio kapetan četnika. Žalili su se naši Titu. Titu su se žalili. Pa je Tito rekao, ja u to se ne mešam, oni imaju svoje naređenje, oni imaju svoj zakon, da mi četnici, oni su radili. Mene odveli da me turu na vagu i da me streljuju, da me ubiju i mene, pošto sam Husov brat. I turše me na vagu, ja dođe 51,5 kilo, ne, ponad 52 kilo. Majko ti tursko, što ne bi, kaže, bar jedno još 5 kila, da te povedem i Šahuzbana. Čekaj, nije mi jasno, dakle, oni su sad... Drugo, nije znao da opsuo sam tursku majku, turskog Allaha, Dželal Bajara. A čekaj, dakle, da si imao 56 kila i tebi bi streljali? Odmah bi vodio na streljanje. Eko, možemo li da uzmemo ove što su pobili? Ta majko ti tursko, nema! Nema! Niko nema se pekne ovdje. Niko ni da priđe ne smije. Jeste dobili ikad kakvu presudu? Ništa. Zašto je? Ovdje je to tajno bilo. Samo je imalo aplakat. A ništa nismo dobili od suda. Ni od uvije. Ništa. Jedna grupa nedostajala Pazaraca. Pazar je bio svega 12.000 stanovnika, imao 11-12.000 stanovnika i mi smo se skoro svi poznavali, to je sve tu bilo. I u čaši, u kahvama se sedelo i svako jutro se znalo da koliko ljudi fali, koliko ljudi nedostaje. Oni su to radili jako nekako da ga nazovemo taktički, jer su dobili zadatak kako to da rade putem ovih doušnika i radili su to oprezno, bez tragova, bez uznemiravanja, da prikriju, što više da prikriju, a u naredbi
kad bi ja pročitao naredbu Voje Lekovića ovim dželatima, odnosno izvršiocima tih dela, možete vidjeti da to jednostavno obračun sa imusnim ljudima, bogatim ljudima i ljudima koji eventualno mogu imati uticaj na buduća zbivanja u Novom Pazaru. Četnici koji su se predavali partizanima i ti oficiri, oni su preuzeli cijelu komandu posebno. Tako da su oni počeli da ubijaju sve one ugledne i vredne ljude koji se god da po svaku noć streljaju jednoga, drugoga, tako redom. Isto partizana? A? Isto partizana? Isto. I ovi su upoznali, vidjeli tu smenu da nisu ni ljudi što su ih predvodili ranije i ovi sad što ovo radu. Nema ni ovoga drugoga noćas, nema drugoga, a nijesmo imali neki borbeni položaj s nekim, ni Nemaca, ni četnika. A nema ga. I to je dubina velika. To su stijene, posle ono dolje, one kamenje, ono. I oni su i na to kamenje stavili i streljali. Oni pali u tu vodotočinu tu. Kako su bili streljaci? Jesu vidjeli ovi? Streljaci su od pozadi. Egzekucije? Jeste, od pozadi su streljaci. Bila je ona parola zavladala, zavadi pa vladaj. Da je ta petokraka loše bila. Da neće niko znati za svoju ženu, ni za svoje dijete. Evo je rekao da ta petokraka neće na moju glavu. To je rekao ranije, ne je rekao tome momu ili nešto, nego je to rekao ranije, ta petokraka na moju glavu neće. Vere nema, vera se uništava, karakter se uništava, ne znaš za porodicu, ne znaš za ženu, ne znaš šta mi hoće život. Ja tu petokraku ne prihvaćam uopšte na moju glavu. Od koje godine ste bili partizani? 44. Pošle se se krenuli sam stupio. Hajde, ne znam ja šta se vama radi.